Na tugithiaga na mbere na icera ria Inooro TV kaunti-ini ino ya Meru, muthenya wa umuthi icera riri ritukinyitie runyanjara-ini ruru rwa nyamu cia githaka rwa Meru. Ni runyanjara rukoragwo na nyamu citiganite ta miruthi, njogu, ngari, ndwiga, mbogo, nyaga, wambui micore na nyamu ingi nyingi. Na pia mbali na hayo kuna wanyama mbalimbali ambaye inakupendeza kama ile giraffes, tunaita twiga, pundamilia, na hata sasa hivi ukiangalia hapa hivi unaona wanyama wengi kama swara, kama mbuni na swara na wanyama wengine. No ona kuri uguo arugamiriri a runyanjara ruru marauga a Kenya matiri marahimbiria ugendi na njira nene tondu atarii kuma nja wa bururi nio maceraga runyanjara-ini ruru kaingi. Hapa ni pali tungependa Wakenya wengi wangekuja kwa wengi na kuangalia hawa wanyama wa pori na kujivinjari. Na miena itiganite ya bururi igithiaga na mbere kugumirwo ni ng'aragu, runyanjara ruru ni ruhutitio na njira ingi. Tunaomba wale wakazi wale wanakaa haswa wale wafugaji wasilete wa mifugo katikati ndani ya park, ili hii eneo imetengwa kwa wanyama wa porini. Urugamiriri wa runyanjara ruru urauga ona gutuika ugwimi wa nyamu cia githaka ni uthiete thi, ugitiri no nginya uthie na mbere kugacirithio. Askari tuko na askari ya kutosha na tuko na magari na ndege ya kufanya patrol eneo hili. Kwa hivyo changamoto ingawa iko, lakini sisi tumeshika doria na kutosha na usalama ya wageni, usalama ya wanyama wa porini, na pia eneo hii nzima tumedhibiti kusema kweli. Na thutha wa kumenya maiganona megie runyanjara ruru rwa nyamu cia githaka rwa Meru, muthenya wa ruciu tugakorwo tukimurika thoko ya Gakoromone iria niyo thoko nene makiria guku Meru. Maina wa Wairigi ngiribotera Inooro TV ndi runyanjara-ini rwa nyamu cia githaka rwa Meru, kaunti-ini ya Meru.